tara 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 tara. Notolo mingsa mgana lona FM wobula ntsena kumina na wona se hlanganile le kana ngona ko Africa wobula bula ka mgana lona FM makomandela kwa shela wona tweak sukale ni studio 2A polukwane hila nga kono mingsa mgana lona FM timaka ti tele tinga khoma nhlekani lo ka ba isunguri kandi yala Africa wobula bula yikona kuta korokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Ila nga ko mingsa mgana lona FM lang takari commitment tseni bila wara ya kumembiri mina nikalanga pet matebula ni mwana simatwa jimo shtango mashingirtano wajaja no makuna lwandandazi akwamkela mingsa me ko ngisela stitch shurko ngaborla a Gauteng eMpumalanga North West Limpopo kumbe wey kuma ko audio streaming ya mgana lona fm.co.za ngoro ka Africa wabula umelersuwa itatana nchindani Eric Mabasa ifoma singo kufika leka awara ya mbiri nhlekani lo hindala la timakale tira bula to nhlekani lo itimaka leti tinga ranga mahlweni lava ku va hi bula to timhaka letimbirhi timhaka ta xiviko xa muhleri wa tinkota Tsakani Maluleke lava nge te haikho timasipala ta hina ti tikoma ti ka ti tlhelelanyana ndzhaku loko swi ta ka timhaka ta ku tirhisa timali hi ndlela leyi yi nga yinene ku kota ku byela ku mali leyi va nga yi kuma va yi tirhisise ku yini sweswo swa ku taniya sa hi ku hila ku bula na va Salga va nga voho va thori va nga voho va nga rhangela ku timasipala va hi byela ku va titwa njhani hi mhaka leyi lembe na lembe va kha va nyika swiviko hi kha hi twa va kha va ku masipala wonge wu kume sagwadi na yini a ni lava ku va vutisa ku masipala wo fana na City of Cape Town wu tshama wu kuma sagwadi na i masipala wu ri woxe lowu swi tivekaka ku lembe na lembe wu ta va wu ri na clean audit leswi swi nga duma ku timasipala hinkwato leti nga koho la Afrika-Dzonga a ti yi landi masipala luwa hi ku kuma ti clean audit hi leswi i ku timali leti timasipala ti va ku ti ri na toho ta ti komba ku ti nghenise ku yini ti tlha ti komba ku ti humise ku yini loko va ku va pfale ti-pothole ta 10 va tlhela va mi komba ku hi leyi pothole ya kona 1 2 3 ku fika ka 10 a va fiki va ku hi ndle ti-pothole mara maphepha ma kho ma ri la se letin'wana hinkwato ko fana le Limpopo a ni tivi ku hi masipala lowu nga na clean audit hinkwavo loko va vutisiwa ku no mali mi ndlise kahle a komba hi ku la leswi a swi jahile kahle leswi njhani se vanhu va va ku lexi xi va ku i ku va Salga muhleri wa tikota va byeriwile ku se mi ta ndla yini hi swona va ku hi le ku hi nyikiwe matimba hi hava xeriwe matimba ku hi landzelela hi susumeta hi vona ku ni vula ku loko masipala wa haya wu ya ndla wa lava consultant ya ku yi ta va pfuna ku lunghisa tibuku ta yoho mara yi tlhe yi tsandzeka ku kuma clean audit vo va ku huxeni mali musi hi marito man'wana vo tirhela ku lava ku kuma ku tibuku ta vo ti vonaka onge ti tshamisekile va nga ri ku tirheni nchumu languta masipala wa hala ka n'wehe kwala yi nga koho kwala yi nga ni yingisela ri koho loko ze yi twa ku ri na xiphiqo xa ku tsandzeka ku mi tisela vukorhokeri swi sukela kwalaha ka ku a va swi koti ku loko va ku va tirhisi mali va ku byela ku a va yi tirhisa yini a va swi koti hi lava vo va thola mukontraktara ta tirha ku ri na vatirhi kwala ndzeni ku ntsena va ta kota ku kuma mali hi lava vo loko a va fanele va thola vanhu a va tholi vanhu vo tshama kha va humesa tithendara ku xaviwa ku tithendara hi ndlela yaleyo hi yo mhaka leyi nga langutana yona hina tanihi tiko i xo sungula xexo xa vumbirhi lexi hi nga ta vulavula hi xona namuntlha hi ta va hi rhurhele va ndzawulo ya rihanyo ku susela awara ya 1 ku ya fika hala ka kotara ku nga si ba awara ya 2 hi lava ku bula hi mhaka leyi ya ti-PPT very planned patient transport na ku lava va yi kondletelaka va langute yini hi ku nga ri un'wana wo tirha swa hi hala un'wana wa tirha swa hi leyi xikombiso xa ku un'wana i tirha swa hi hala un'wana i tirha swa hi leyi hi lexi muvabyi i rhwariwa a xikhensani va ku i ta Mankweng kumbe i ta a Pietersburg Hospital loko a fika la 1 va ku no leswi a wu tala swona vuhandluri lebyi a wu tala byona ku hambedwe i ta vuya siku rin'wana yisiwa kwi loko mi kunguhata mi nga swi tivi ku ta xota mbhede kumbe i ta lava mbhede
hikokwalaho ka yini mi nge ti tala na mubedi wa wena kun'wana loko va fika va ku ha dokodela leri ri fanele ri ku pfuna a ri kona ri le livhini mi buka mi nga languti ku madokodela yan'we ma ta ma ri kona kasi ku endleka yini se swi tikomba n'wana wo buka ku timovha ti yi pfuli kwana un'wana wa buka ku madokodela ma ta tirha un'wana wa buka ku a ku na ku hlangana se hi ta va kha hi bula na vona vandewu le rihanyweni tatana na le xikwambani va yime ku lunga ku la ta hi hlamula hinkwaswo swivutiso leswi hi nga na swona sa hi ku twenini mingiselo ma hi ku khometi timhaka hi le ka 0860002543 hi pfuke hi nghozi ya bazi laha aka masipala wa makhado hala handlenyana ka Lutergat a hi le makhado laha hi le Lutergat makhado ku ngo va masipala doroba hi le Lutergat handle ka loko ku se swi cincile se hambi swi ri tano ku vike na nghozi se a ni kha ni languta yin'wana a ni kha ni vona SABC 404 nkulukumba Nyathi va kha va vulavula na mbulavuleri ka MEC wa timhaka ta vutleketli na nhlayiseko wa vaaki ya Limpopo a ku MEC nhlekani lowu va ta va kha va endlela vanhu lava va nga pona nghozini liya so hey leswi mi nge bazi leri a rhwele vanhu vo huma a Zimbabwe va ta Afrika-Dzonga swi vula ku MEC va ya Zimbabwe na ivi se ku ya ku kumeka high court veri va ta ya swibedhlele kambe xivutiso ku va ku la ku loko va kha va ya xibedhlele va kha va endla ku va ya ku yini va fika va lava ku fikelela yini kumbexani njhekanjhekisani loyi hi nga vulavula ku hi wona na wolowo ta mi hi le ka 0860002543 timasipala ta hina ta hi poyila hi va ka hina swa vava swena mara mahungu yo tsakisa hi lawa ma huma ka va ka Human Sciences Research Council HSRC va ri ku kumeka ka xitsongwatsongwani xa HI a Limpopo ku le hansi ngopfu se yana ni mahlweni mi tikhoma kahle yana ni mahlweni mi tikhoma swi nga va swi kha swi vangana hi ku mi le ku tirhiseni vutshunguri kahle ti-ARVs mi le ku tirhiweni kahle ivi swi yisa prevalence ya HIV ya hansi kumbe mi hava xitsongwatsongwana lexi vana va ka hina va buti wa ka hina va mhani va hina va papa hina mi hava kumbexani swi nga swi ri sweswo se yana ni mahlweni mi tikhoma kahle mi wisa leswaku ku ta va na ayi mani swi tshike sweswi swi pfarisaka tithavhene masiku lawa swa viyada byebiya hi ku byi ta hetelela byi mi yisa ka amiringweni se mi ya mi ya tikuma se mi phatamiwe hi swi swo ka swi nga fanelanga ku mi phatsana kambe hambi swi ri tani hi mitwenini mingiselo ma hi le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela u kandziyisa rito ka 0657443911 loko hi ri la hi ri tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 hi loyi xitlhangoma nhleka ni xi tlhavile ku poti ritshuri khalanga we na ku vulavula hi leyi ya Auditor General muhleri wa tinkota a ni hi swona mutsarisi wa swona ya se leswi ni nga swi vonisa swona mavonelo ya mina ku za ni bibinyuka ni ku kahleni ya ka Munghana Lonene hi leswi i garingani wa garingani loko mo langutaka tinhlayihlayi ta timasipala leti ti nga kota ku auditiwa ivi swi tikomba ku va audita swi ya kwihi hi ku a ni na yoho clean audit a swi vuli ku swilo basa ngopfu mara at least va kombile ku ri hi sukela hi ta fika la kahle loko hi languta ni total loko hi susa ka 270 something matiku ti tele njhani se swi endla ku hi nga hlamala ku ku veni swilo swi nga fambi kahle kasi swi endliwa hi leswi ku timasipala na tona ti le ku tlunyekeni i xi endla hi vomu kumbe ku tsandeka swilo swimbirhi kambe mina ni vavisiwa hi mavulavulele na hi lava van'wani va vulavulaka kwala ka swiyanimoya na swin'wana va ku no timasipala leti tsandekaku a hi ti seketeleni heyi mbilu ya mina ya vava mi seketela munhu la nga le ku tsandekeni hi ku seketela swi hi kambirhi ku na ku seketela loko mi vona ku na nhlanga yo huma ngati loko mo languta vatirhi lava nga ka masipala na hulumende hi ku angarhela mara sweswi hi vulavula hi timasipala ku na vatirhi ti-directora
executive what ni nga yi ka ku va hola mali muni kambe ni hi ku va tele eku tirha lexi ni xi tivaka hi auditor loko va ku kuta audit va endla leswaku va ta va languta maphepha ma n'wina ku mi fikisa ku number 1 ku na leswi va nge strategic planning loko swi ta ka timasipala i ti-IDP ku lembe leri mi te mi la ku endla yini ene swinawana swa kona ku mi endla swilo leswi humelela yini a vota va ta auditor va fika va mi byela ku endlani leswi mi nga endli vo fika va languta ku leswiya mi nga tshembisa swona mi swi endlile mo ni mi ka xikombiso hi le ka SASSA va fika va ku loko mukhegula a fane a qualifya kumbe a kota ku humelela ka xikombelo xa yena xa mudende ku laveka yini hi n'wina mi nga vula ku vula vona va ku laveka parts mi listile swilo leswi swi laveka leswi hinkwaswo va fika va tika ivi va koka fayili yin'we ivi va ku fayili leyi impela i tisile parts impela u tisile leswi i xikombiso xexo ivi loko mi languta auditor general loko a kha a vulavula i kombisa leswaku no na quality kumbe nkoka wa ti-project leti ti nga endliwa lomu va nga kuma phela ku na leswiya swo loko mi famba mi ya lava mi lava ku audita mi kuma ku no a mi kumi na nchumu se ni ya ka worst scenario a mi kumi na nchumu mi ku hi laha phepha leri mi te ku xaviwe magandaganda ri ku hi phepha ra kona kumbe byi ku hi vuthala bya kona yona yixa mi ndla leswi ivi se kwalaho se swi vuya ka xin'wana xiyenge kambe lexi a ni lava ku vulavula ngopfu hi xona hi lexi ni xi tiyisisa ku ni ta kota ku tiva ku why ni ngheni moyeni i ku loko ku ri ku i lembe na malembe ndzhaku auditor general a kha a humesa swiviko sweswo swi vula ku hi le ka kinga yikulu kumbe hi le nhluphekeni wukulu hi ku i ntungu ti tele ngopfu timasipala letiya na swi endliwa hi yini na ku na vanhu va nga lo tshama n'wetini vo ngo lumbetiwa ku va va endle swilo leswi hi vamakwerhu va lava hi dyaku na vona hi tlhe hi ya tiofisini hi jika hi vuya hi rila hi ti-pothole hi rila hi mati hi rila hinkwaswo leswi masipala wu nga tholeriwa tin'wani timali ti tlhelela ka treasury hi mhaka ku a va kumangi loyi a ta tirha ene letiya to tlhela khalanga ni xoko na tona to tlhela hi ku a va tivi loko a ku ri na lomu ti nga pfutaku hi kona hileswaku se mhovo wu pfalekile lero ti za ti tlhela va ha languta sweswi va langutaka swona se swa vava sweswo loko swi va vavi swo nyangatsa ene mi nga se hetsela ni tsakisa hi ku leyi yi tirhisiwaka mhaka ya ku va seketeriwa ka vula swi va swi hoxekile hi ku ve le ku tsandzekini kahle a va nga fanele va seketeriwa a va fanele va pfuniwa exactly a hi ri na president hi ti-23 a Tsakani va vutisa mhaka yaleyo va le Tsakani ku na kwathema ku ri hina hi na swirilo la president swa one loko a vitana verimani loyi i Hlavisa loyi Velenkosi xi ni nyangatsi ngopfu statement xa yena a vula sweswo ku hi la ku va seketela kambe lexi ni vonaku xona a hi vuli ku a va cheleteli dumo va fetetela hinkwavo hi swihi leswi va nga hi byela ku hina vaakatiko ni nyangatsiwa na hi statement lexiya xono hi vitana n'wina va civil society a hi tirheni hileswaku statement lexiya xi xalo ngopfu hileswaku xi hana xidiyamele i ni vitana njhani ni nga ri kona mina a hi mina ni nga bhinyabhinyi loko swilo swi humelela mara ve ri ha mi vitana okay sweswi a hi nge na vula ni ku a sasela mani ku na misava leyi nga kukuriwiku yi tataku xikontiri lexintshwa lexi nga ta tlhela xi vaviseka ni ta kota ku fika kwalaho a ni nga swi koti ku ya ka masipala hi ku kun'wanyana hi nga vuya yi nga chayi kahle se hi lexi xiyenge xa mina matimba ma mina me le ka radio ku vona kyalerisa ku hi na leswi na leswi se ko va ku veni va nge swi yingiseli ve le ka ti-meeting ku tshama ku ri na ti-meeting se swi endla ta yini hi ku lembe na lembe a va pasi ti-meeting ta yini hi ku lembe na lembe vo a tibuku ta va ti basi lembe na lembe ene sweswi mi swi vula ku tisipela loko wo fona sweswo loko ho langa munhu n'wi fona i ta twa ku hello ni ta vuya ka wena mara loko hi loko ta ri swi ku tirhi wena hi swi voni hi yona mhaka yaleyo ene mi ni ta vula khalanga ku a no tseketsela mara lowu i garingani wa garingani timasipala laha vukorhokeri a byi fanele byi humelela kona loko i ri tikweni i swi vona mani zange ni ku santweni a yi fambi yi ya ka xikundza a ni vulangi swona mara swintsongo futhi leswiya swa karhata swin'wana swin'wana ya ringa ra mina ri movhani ra mina leswaku swin'wana van'wana hi leswintsongo hi fane hi tiva ku na timali ta mfumo leti fanele ti endla ti-basic services vana va kota ku famba va ya swikolweni lavo rhwalela vana hi ti-transport va kota ku famba ka mapatu yo hlayiseka swilo swi famba kahle kambe mo ni hetelela khalanga ni ku laha hi khomi nghavitla hi mavoko ku fikela laha se manjheni ku nga garingani wa garingani i nkokwani xi dya nkuma xi nga ri ku dyeni ka nkuma xi dya mafurha leswaku loko mi languta vanhu va kona ku hana un'we wo onda ni mara ve le ku tirheni ku hana un'we wo onda yi huma ku hi mali ya muholo ntsena kumbe hi katsa na yaliya yo pfuta na a ni challenge un'wana loko a swi lava
leswaku swa ku vele tihlengeletani ni swi twa ko tala ngopfu mina munhu ta ni fonela ku khana nga na xiphiqo la se ni ku hayi mani swilo swa swi swi ku hi swi yisa moyeni yima ni fonela lo van'wana va khoma tifoni ta ma va khomi mara loko va tshika va khomini van'wana ku hayi no ni le meeting ni ta vuya ka wena muthu ngoyini kwa ku famba nchumu i ri ni challenge yeni xikundu la a hi n'wi tweneni mi kha mi n'wi challenge mi ku wa hemba ni vulavula ku loko ku ri na mati ni tshama ni mi byela siku rin'wana ni ku ni fambe hi le ka patu rin'wana hala ka va tawulume hala ku ndliwa pavement mara yi le tela hi misava a yi handleriwa yini loko ku ri ku a yi nge hlayisiwi hi lowu n'wana ni hlekani aye butadifukani aye okay efokeni n'wina minjhani okay ni vulavula na xirindzi la ka JB la wa 18 hello ni mi yingiserile buti ni ta vulavula timhaka ya vukorhokeri kumbe lama vulavula vukorhokeri kumbe ka timasipala no sungula ku nghena ka munghana lero ku tirhita ro rhumela loko vulavula vukorhokeri eka timasipala la hi tshama ku kola mugangeni la ka JB la ku va u vone gradara kumbe lexi hi vitana ku i khola mapato i mukon'wana la ka JB la ku ground yi khuleriwa kumbe ku vone lori yi nghena ku ta chula misava yi pfale mapato mukon'wana la ground ka JB ha ringete ku va tanihi hi nga varhangeri hi nga hlawula la mugangeni ni vona ka development ya ka JB ha ringete ku hi nga fonela ni va masipani ni mukhanselara hi n'wi tivisa hi swa ku endleki nchumu so swi ni malembe loko mo langutisa leswi tshamaka swona ku hetela ku hundzuke xinkobyana muganga lowu tshamaka ka JB ku divide xinkobyana xin'wanyana van'wana va tshamela sayitara van'wana tshamela sayitara loko mpfula yi nile mara leswi a hi vula swona a hi nga ku hi vulavula masiva ku se mi tsongahata nongonoko wa hina phela loko se mi ya vulavula hi wadi ka nongonoko lowu wu nga wa Afrika wa vulavula hi vulavulaka hi swifundha hinkwaswo ma swona ku se ma wu tsongahata hina hi vulavula hi xiviko xa ku tlheliwa tikota la nge timasipala ti le ku tsandzekeni ku tirha n'we mi ri yini leswi ka JB i swa siku rin'wana hi vulavula hi sweswo loko mu tsongahata hi ndlela yaleyo ma swi vona ku se a swa ha ri swona mingiselo me okay a mi la ku vulavula ni vulavula hi nga wu tsongahati mani nongonoko lowu a hi vulavuli hi wadi la hi vulavula hi timasipala ta Afrika-Dzonga hi laha hi nga koho sweswi se loko mi wu tsongahata banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani enongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandela 0860002543 enongona ku walowo hi nga ka wona i riqingho leri mi ri tirhisaka kumbe kandziyisa rito ka 06574439911 swi ta hi pfuna ku hi kota ku twa ku mi tiyimisele ku fika kwe ene minkarhi hinkwayo ha vula ku na vanhu lava tirhaka ka timasipala hi ku hambanahambana hi yo mhaka hi ta vulavula na muyimeri wa vatirhi sweswiwani ku nga ri khale hi twa ku mi va yimelela yini va kha va nga tirhi nchumu enhlekani papa minjhani hi pfukile njhani Buthet hi pfukile buti wa mina n'wina mi ri yini va ta zama ku ni lwa na lava tibazi Buthet mani Buthet ni mi yingiserile ni la ku vulavula hi le ya la xitandani hi ku loko ma yi langutisa kahle Buthet loko ehla xiganga lexi ya le xitandani xi sungula ku wehlela swi lava njhani loko wo chela leswi swi nga la ka swikopo hi ku xipitiro xa navusiku xikolo it's obvious vakulukumba lava loko va ta va heta ku ehla ntshava ya Buthet va hundza laha ku nga na switori swa ku xonisa swakudya vo pfulela va tshika and se ni nga tivi nakambe Buthet ku ri leta hala kaya hala ni ma ti vona ti tsariwe ku va ma 8 liya yi va yi tsariwe 8 mara loko xi languta xipidi lexiya hi wuphawuphana matokwana va tlhela va hi hindza na ku a hi fambi hi swa ku ringana hayi ku kumbexani 8 ya laha a yi fani na ye le Zambia na le Zimbabwe swin'wana Buthet a ni ri va ri loko va ta haleni phela va ri hi famba hi xitupu loko va za va crossa laha meseni va ri hayi mukoma xitupu so va pfulela va tshika Buthet man ende va pfulela va tshika hi ku langutisa hi ku vona ka mehe sweswi va ri lowa mfumo u fanele a ya va pfuxela xibedhlele
exibedhlele xa le kwini se loko vo zama ku chelesa ka swikhopo ku speed trap xa laviseka ka xikona kumbe xana swihandzu futhi va nga chelesa swa swiganganyana kambe phela ku na swi swin'wana phela na swi swa ti-speed hump na yini na yini ne a hi xintshunxo swa hi onhela swi tlhe swi phela loko se va mo lumiwa hi nyoka va fanele va mi tsutsumisela xibedhlele a swa ha koteki maka ku ti-speed hump letiya ti ta tlhe ti mi hlwerisa mara hambi swi ri tani hi ta yi languta ku ya mahlweni makwavo imani ya ka nhlokomhaka ta mahungu ni khensini nkarhi wa n'wena inkomo papa ya khensa leya ti-speed hump ne ku na mhaka yin'wana ni nga yi vona mbele ya mina ya vava ene na swi tiva ku ni ta va holova na vanhu vo fana na va le ka mageva va nga tereka va ku va terekela ti-speed hump mara ta mi byela swin'wana siku rin'wana sweswo hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu kusuka kona hi bula na vasamu sweswo mingisela munghana lone fm 14 minute ntsena ku pila wara ya 12 un'wana ni rhumela hungu la i ri khalanga a swi koteki ku vulavula na hi timhaka swa tiyindlu hayi ta hi le ka yona ni tshemba ku minduku na yena hi ta vulavula hi yona hi ku ongeti na yi na hoyi ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku phakeriwa ka tindlu leti ta ti-RDP leti hi ta ringeta ku vulavula na ngopfungopfu leswi hi swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona ngopfu swi le Limpopo na Mpumalanga se hi ta vulavula na vona va khumbekaku hi twa ku va nga hi pfuna njhani eka timhaka totoleto kambe sweswiwani a hi yeni ni ya vulavula na va the South African Municipal Workers Union SAMWO hi twa ku vo va ri yini loko xi te tani mina ni ta byela vutinkhetheni lava hi lava ku bula na vona tanihi xandla xa mutshamaxitulu hi twa ku va ri yini vona na ku va vutisa ku va titwa njhani loko xiyimo xi te tani hi ku ya hi mehe vatirhi va vatirhi vutinkhetheni hlekani nhlekani kalanga na vayingiseli va munghana mina a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina a hi sunguleni hi twa n'wina ku ni nga se mi vutisa swivutiso ku n'wina tanihi SAMWO mi ri yini hi timhaka ta Auditor General's report no hi khensa nkarhi lowu mi nga yi nyika wona but we as South African Municipal Workers Union we have been raising this issue of lapse of systems in the municipality. We have been raising the issue of corruption. So what Auditor General has raised is something that the South African Municipal Workers Union have been raising forever. Although there's a perception that those workers that we are talking about that find themselves collapsing the system are our members. We're not going to distance ourselves. But however, majority of decision makers are in the strategic position like your CFO, municipal manager. Those are the people who are supposed to be delivering strategies and developmental projects within the municipality. But also we really accept and appreciate the work of Auditor General. But this is not the first time that she's raising these issues. She constantly raised these issues. She also raised the intervention that need to be made. Unfortunately, she's talking to herself. She's not talking to anyone because there are no consequences for those who are misusing municipal funds. Na tsaka loko mi vula sweswo Butiketseni hi ku a hi khale ngopfu ni vulavula na n'wina ma swi tsundzuka loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku hey mi nga ya ku terekeni loko mo ka mi nga komite kambe a ndzi tshama ni mi twa mi kha mi vilela tanihi SAMWO kumbe tanihi vatirhi ku hey vayisa lava nga hi rhangela laha ve le ku mbombomeriseni kumbe ve le ku ndeni ku swilo swa hina swi nga fambi kahle mi tshama mi kombisa ku vilela ku hey Auditor General's report yi fanele yi tekiwa serious a ku hlongoriwi a ku hlongoriwi CFO Mera Mangena ko ahlongoriwa. No. I think you are raising a very important point. But I found them what happened around 2017 when workers raised the issue of corruption. Amasipala wa Levembe ule ku invest in mali ya BBS. Mali ka BBS, which is illegal according to the Municipal Finance Management Act. 2 of our comrades were killed. I'm very sorry that we are raising this issue, but yeah, we keep on raising the issue. We keep on raising the issue of corruption, and we get victimized. People get dismissed and all that, especially South African Municipal Workers Union. We raise these issues. But sometimes we are told that we must not get involved into politics when we raise that this particular mayor is not fit for purpose and all that. But SAMWO, we are proudly saying we have raised these issues. We even make our own proposal
We even reject. There was one municipal manager in Mirafong that we even went to court and said this person is not fit. As much as you have got qualification, that is not the only thing that must be regarded. We must also look at your track record. But there's clear indication that there's recycling of these managers. You find that when issue of corruption, say Colin Chaban, resign within 2 months, the Musina municipality and all these kind of things. There is also issue of not political. There's no political will to deal with this issue because these people are appointed by politicians. You realize that Section 56 are appointed by the council. Now, and swilo leswiwani swi hetelela swi khumba n'we tanihi vatirhi swi tlhela swi khumba n'wina tanihi vaaki hikuva a ni ngo mi tirha mi tlhe mi kumbexani mi kha mi tshama kwala ka timasipala totoleto so hi huma njhani ka xiyimo lexi hi ku service delivery ya khumbeka loko varhangeri va kha va nga fambisi swilo kahle. It's a difficult question. But firstly, let's look at the stability of municipalities. We need to stabilize municipalities. We need to strengthen governance. We need intervention of your national and provincial government to make sure that municipalities are discharging their responsibility. Because there are a lot of things that are happening. For example, majority of municipalities, especially in the far north, they are even struggling to deliver water. And what leads to this? Ni khomeleni kwalani ni khomeleni no kombela kuna xin'wana xa commercial break xi lava ku nghena la. All right. So yingisela Munghana Lonene FM i mhaka leyi kumbexani hi fanele ku hi sala ndzhaku leyi kambe tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi le ku buleni na va the South African Municipal Workers Union nhlangano wa vatirhi uva ka masipala hi bulana nkulukumba Nkenteni Muthavi lava hi bulaka na vona ka nhlekani lowu va kha va hi nyika matitwele ya vo tanihi Samu loko hi fike ka xiyimo lexi xa ku muhleri wa tinkota a vilerisiwa hi ku tsandeka ngopfungopfu loko a ku langutiwaka ka xiviko lexi a nga xi andlala matolo a kombisa leswaku ku na ku tlhelela ndzhaku ka ku tirha kahle ka timasipala kambe Nkenteni va ri kombiseni swivangelo swin'wana swo tala swa kombisa na ku minkarhi yin'wana tanihi Samu va vulavula loko va vulavula ivi va ngungumela va tekela vutomi mirhi yini xifaniso lexi nga humelela hi nkarhi lowu ku vuriwa timhaka ta ku hey veri a vembe kule ku vekisiweni ka mali ya eka VBS leswi nga hetelela swi huma swi hangalaka na sweswi holobye wa timhaka ta vululami va langutane na ku va fanele va hlamula van'wana va va byela ku kahle leswi nga endleka hi swihi xiyimo xo tika swinene but khenseli swinene loko mi ni khomele riqingho rero a mi kha mi hlamusela tani hi Samu ku ri ku na swiyengeyenge swo tala leswi ku fanele ku yisiwa mahlweni naswona ku huma ka xiyimo lexi. No, look, the majority of challenges that we are having are created by contracted services. For example, we always raise this, we sound like a broken record. Kuna vanhu va tirhaka la ka waste removal. Kuza ku thoriwa private company to do exactly the same job. So we are saying this contracted service must be stopped. And we have seen majority, the trend of these contracted services. Ibona lava who stop progress in terms of service delivery because they are contracted as and when. So on the end of the day, it's one in Rustenburg, for example, block at the pipe so that there's no water, they can deliver water through water tankers and all this. So they are becoming an impediment of service delivery. So municipality must develop its own internal capacity to respond to the challenges. Majority of our challenges are contracted services, private companies. They are the one who are bringing about corruption in the municipality. And until we stop that, we're not going to win this battle. But the other thing is the political will. I think you raised the issue. The fact that one minister now, we are Kumbega VBS. These are the very same people that we entrust them to make sure that the municipality delivers services or government delivers services. How do we then trust people who are violating the law themselves to be the lawmakers? I think this is where the problem is. People can blame municipal workers, but we are under the custody of the people who are making laws, and these are the lawmakers themselves. Kambe, logo yaga 2026, voting kete. Na logo yaga 2029. Ani n'wina miri lako hi political will namuntlha mi ta tlhe mi yima mo no vakulukumba mavona ncini ne
hina hi va ka Samo hi Khosato hi famba ra ANC swi mi pfuna yini ku ndza sweswo loko ku ve namuntlha mi ta vuya mi ta byela Khalanga mi ku I know there's a lack of political will. Kalanga, I think you are raising a very important point. This is the issue that we find every time. I think it's our relationship with the African National Congress, which at some stage it will need to be reviewed. I don't think it's something that is written on the stone. However, currently we've got resolution and we're bound by this resolution. But we must also raise the fact that even in your family, if there's somebody who's doing wrong, it does not mean because they are family you cannot raise it. And you cannot then say they are no longer family because you are raising this issue. You remain in the same family, but you must be honest and truthful to the people that you are leading. I think that is as far as I can raise this issue of our relationship with the ANC. But we also accept that there are gaps. Remember, the ANC does not have policy of corruption within, but there are corrupt people among themselves. Not only ANC, it's not exclusive to the ANC. Majority of political parties, you find that issue that corruption and all these kind of things. Corruption is a human behavior that needs to be corrected. 34 municipalities think I clean audit. Yeah. You think ANC? Look, if you look at this 34, it shows that 50% in the Western Cape. Look, we are counting, for example, it's one municipality that has been getting clean audit, and that municipality is under the DA. Majority of the municipalities that are under the ANC, we need to be clear, they are not getting clean audit. But remember, clean audit does not translate to service delivery. A very important point that Sagan Maleke has raised, the Auditor General, is issue of service delivery. Even where there's clean audit, you find that there's no service delivery. You go to Western Cape, for example, the Cape Metro. Fair enough, Yes. but in Keten Mara, kuna proportionality nyana, inga ko loko mizeme nga swi tivi na kuma phepha ra xilipi xa petrol ya rinrini xi rive kwihi swa khumba service delivery masivo kuna direct proportionality yi ngo va yi nga ri 100% mara la ku nga ve ti-system ti collapse completely na service delivery yi collapse completely langutani maluti a phofong xikombiso Look, those are some of the municipalities that you are raising. Maluta, Pofung, Inokumkijima, there are a lot of them. That is something that needs to be fixed. We agree with it. But going back to the issue that clean audit does not translate to service delivery, here's the thing. You just show that this is what I've done with the money. It does not mean that there's quality that has been service that has been delivered. It is worrisome. It's not really related to that. AG Bodkete. AG. Anka, I was listening to her yesterday. Yes. Utle abulako kuba kwa kuthikiwa ti boxes. Boxes. Clean audit itle ikukomba ku loko mi ku yitirhise mali leyi hi tirhise la. Loko ku yitirhise leswi hi swi tirhise la. Loko ku ve a mi swi koti ku yitirhise la, one of the box will not be ticked. Simtavana qualified. Ndakunika example. Yeah. Atfane ay kumati clean audit. Ukuma gore a chini ya shoe polish le ienda ko 250 a Shoprite. Kama spala bayishaba 500 rand. But when you go to the audit won't have a finding because they can show that we bought a tin of polish by 500 rand. That's why we are saying it does not necessarily say that service is being delivered and what they are doing is correct. What you need to do, because the audit is about the governance, what is proposed by King's Report 4. It says you need to look at the deliverables and only that. We are not going drill down to say, is this service delivered with the amount that is required and the amount that is correct? Majority of things are inflated. You find that in Northwest there's a municipality that buys a laptop 50,000, and we know that this laptop is 10,000. But because it's audited, you can show I bought this laptop by 50,000, and that is why we're worried about that. The government must have laws that regulate this kind of buying, this types of service delivery, and all that. There are a lot of things. One question, Neninga Salana, Yiri,
na ku tlanga commercial break ivi mbuya mi nhlamulo yiri weakest link ya ti-municipality ku nga va ku ri municipal manager CFO kumbe supply chain kumbe ti-system hinkwato loko ni vuya mo ni khomela tani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi tseleni hi bula na nkulukumba Nkhentheni Mothabi lava sukaka ka South African Municipal Workers Union lava va nge ri va vilela na ka koho hi ku vatirhi lava va nge le ku hluphekeni kwele ka timasipala i vatirhi lava van'wani va vo va rhangeriwaka hi vona hi ndlela yeleya se i swin'wana swa leswi kumbexani a hi fane hi swi languta swoleswo van'wani vatirhi a va koti na ku tirha ti-overtime va claimanyana mali leyi nga ta va phaphamisa hi mhaka ya ku busy hala ku nghenisiwa lava va nga ta hetelela va tikontraka hi ndlela yeleyo Nkhentheni na ri nkarhi a hi hetiseleni rito leri a ri rhangisiwa ngopfu loko kha ku vulavuriwa tolo a ku vulavuriwa ngopfu hi timhaka ta verini ku tluriwa ka milawu ya supply chain leswi mi kha mi kombisa n'wina sweswiwani mi ku i xava laptop leyi u ta yi xava hi 5,000 ya xava hi 50,000 se xiphiqo i yini CFO municipal manager supply chain kumbe inhlengeno combination of all? No, it's a combination, but the biggest thing is an oversight committee. Remember, municipal manager who reports mayor every month before the 7th day of every month. The municipal manager must report to the mayor. But the majority of the oversight that is supposed to be done by the council is not done. And there's no consequence management. And these are decisions that must be taken by council. Why is that? It's because some of these decisions are taken politically. And some of the politicians are beneficiaries of this corruption that is happening. That is why there's no proper governance and all that. We can blame in terms of those who are breaking the rules in so far as the supply chain is concerned, but they are just an enabler of what politicians are about. Remember, these are people who are appointed by the councillors. They are not appointed just like any employee like myself. Hayi mina no chava ku loko timasipala ti collapse vatirhi lava mi va yimelaku No, va hina va tirha apatweni a va teki decision lava tlakula mapapila estrateni. You cannot collapse the municipality because you need to be given work. And we are being replaced by the contractors that are aligned to people. You might have seen there are a lot of stories about certain individuals within political parties having contractors and all these kind of things. I think that is the biggest challenge that we are having, and we need to be honest and talk about it. In terms of our workers, there's a system that you see. Sometimes they are just under the tree not doing anything. And people think these are the municipal workers, they are not doing anything. It's because their work is sometimes given to the private companies. I will give you an example, the last one in Tshwane, for example. The past 3 months, Tshwane embarked on Operation Eratim. That has brought about 3.7 billion in terms of debt collection. This week, they've brought back private companies which has failed to collect money. And now, the only logical conclusion that one will get is that money has now been collected. This private company must come and invoice the municipality and take money that has been collected by municipal workers. ikombuto mina Khensa buti Nkhentheni Mothabi va suka ka the South African Municipal Workers Union mi tshemba mi vatwile ku va vulavula va ku yi va ya kwihi a hi tseleni sale timinete ta ntlhanu va ka hina ta huma njhani ka xiyimo lexi kama yin'wani mi kuma munhu hi tshama hi vulavula hi leswona kwala moyeni walowu ku a nakena swi nga ta olova ku munhu a ri ka supply chain a kha swi vona ku timali ti huma hi laha ti ya hala a nga ndli ku ndzisa ya yena malume wa yena buti wa yena papa yena va va na khampani vanhu vo tala ti twa ene na bindzu ene na business van'wani va ri ti-business person hikuva a ri na CK i va business person hikuva na CK a ne a wu fanele vi xavisa xin'wana kumbe hi ko hi nga ta swi va n'wamabindzu hayi ni ka business forum ni business person mara munhu wo va na CK a hi amukeleni un'wana loyi ni hleka hayi papa minjhani pfukeni n'wina minjhani pfukile minjhani
mhaka leyi ya ku heta ntungu lowu endlaka ka masipala me ni vona yi ri simple ka masipala a ku khaseriwa thendara hi ku to dlayaku vanhu hikuva vatirhi va ka masipala a va ha ri na mintirho hi mhaka ku mali i ya ka ti-private companies ku thoriwa ti-private companies loko mo languta ka masipala ku na mhaka yin'wana i ni vavaku ngopfu na ku ta nyika xikombiso munhu wela under Greater Tzaneen municipality ku na holo yin'wana yi nga le ku akiweni masayiti hala vutikilani va ri holo leyi i coste 28 million mara loko mi languta ma vona ku xilo lexi a swi bohi ku xi nga katsa 28 million 1 million yi nga endla swilo swa swi hela boto wa mina tshikani sweswo mi nga sweswo mi quantity surveyor hawa mi nga fananisi na loko mi kha mi ndla plata ya n'wina kaya se mi ku ku na swi swo tala leswi loko hi ka hi ti akela tiyindlu ta hina hi swi tshikaka hi nga swi landzeleleki swi lavaka mali ma swi vona se loko mi nga ri quantity surveyor mi nga ngheni kwalano n'wina vulavulani leswi mi swi tivaka hi nga vulavuli leswi hi ngo swi hleketelela swi twale nga ri ti-facts ma hi vo mhaka kona a hi hetiseni mi ri timhaka ta tithendara hi ku tithendara ta onha hi ku ya n'wena hi ti onha ngopfu hi mhaka yini mhaka hili ka sweswi ku na instead ya ku ka masipala ku na vanhu va ku tala a va tirhi loko va nyika munhu tender munhu lowa wa thendara u tatani vatirhi va yehe mikhuta ku fana instead ya ku a thola 30 ka vanhu wa thola maxaka yehe 10 ka voho 20 ya vanhu van'wana va pfumala mintirho va vona ku hileswaku a wu nge pfuki leswi va ku hi create mintirho a wu nge pfuki create mintirho swi nga exikarhi na tithendara ka masipala mintirho a nge vi kona mintirho masipala yi ta benefita vanhu va tithendara loku nga ri na tithendara a wu nge benefit loku nga ri na xaka ka masipala a wu nge benefit which means a wu nge kumi nchumu u to tshama karhi ku rileni malembe na malembe hi ku mintirho a yi kona mintirho njhani masipala a decent that ntiyiso leswi mi swi vulaka ni mi tweli boto meni khenselani I can loko na ha ri muyingiseri wa radio leyi a ku ri na muhaxi wun'wani a va ku i wo Chau Elias Maluleke moya wa vona wu hetlele ku rula wo Chau va vulile siku rin'wana va ri na nongonoko a wu nghena na madyambu ne va ku swi kahle swilo loko swi tirhiwa hi mfumo kumbe hi loko swi tirhiwa hi lava va tikhampani to ka ti nga ri na mfumo na privatization a ku ri loko se ku sungula timhaka ti ta ku na tikhampani vanhu va nghena van'wana va ku swi kahle loko swi endliwa hi ti-private company hi ku ti-private company va tirha swi hela swa mfumo swi heta nkarhi ma swi vona se hi la timhaka ta tikhampani ti nga sungula kona se sweswiwani tikhampani na toho se ti le ka ntila walowa wa to fika tona ti tirhela ivi hambi swa hela that's why hi yo mhaka mi kuma kun'wana no hela swi heli kun'wana swa mi kuma ntirho wu tsutsumiwile va ku kontraka nga hetisangi se ti vusa ku loko wu tsutsumile ku na lwa nga n'wi pfulela nandzu na 2 hikokwalaho ka yini swi nga mi vavi loko mukontraktara a nga hetangi ntirho hi mhaka ya ku yini ha n'wi tiva swa tika mhaka yini kambe swi ri tani i njhekanjhekisani wa siku rin'wana a hi pfaleni ne hi pfala kwala ni ta kombela ka muhumelerisi ku loko ku ve ku na mindzuku ho kuma nkarhi a hi ta vulavula hi yona hi mi nyika nkarhi mi vulavula hi yona loko hi vuya mahungu ya misava hi vulavula hi timhaka ta rihanyo ngopfungopfu hi languteka leswi va swi vitanaka PPT leyi veri i planned patient transport swilo leswi swi ngo kunguhatiwa swi tiveka ku mathevula i ta ya a Pietersburg hospital hi ravunharhu mara wa ya fika kwalaha kuma ku va ku dokodela leri ra tela ro ri kona so pulani yini kwalaho mi va mi pulane yini a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we a hi amukeleni sesi Lillian Hlavangwani ndlela yin'we ntsena leyi ya ku hi yona leyi ku nga na sesi Lili hele rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi vaxumi botpeta ka munghana lowunene Afrika wa vulavula botpeta loko hi la ku ta nghena ka leya ya timasipala ku nge vi na clean audit just because hi ku
na ku thola na va karhi va thola na hi vuxaka phela loko hi vulavula hi clean audit hi swi angarhela hinkwaswo kusuka ka matholele kusuka ka hinkwaswo mitirho leyi nga khomiwa hi masipala yi fanekele yi hlayiwa ka budget hinkwaswo ku tirhiwe leswi na leswi na leswi se a va nge swi koti sweswo that's why ku tele ngopfu vungungundzwane yi nge hi vi kona clean budget handleni ka masipala lowu wu nga riki na corruption wu tholaka vanhu wu endlaka swilo hi ndlela ya kahle a mi vulavula na mangani kwala ka xikokwani kombela u tshika leswi ni nga photo enhlekani butpet la ka masipala ni vona nga ku nge lungi nchumu la vanhu lava onge va mantengu lava nga ni ximusco va ko va ri va ta kume tinjiya va va nyike timali swa ku va ya tirhele tiko mara va lava ku endla swona laha u twaka ku va ri komba ku ri na ku na xiphiqonyana lexi xi lavaka ku ni xi landzelela laha hi ku a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini xi nga pfumeli ku lava ku fika laha ni lavaka kona nkulukumba loyi tana mhaka yin'wana la a hi sunguriseni hi twa ku i ri yini ka mhaka leyi enhlekani butpet la ka masipala ni vona nga ku nge lungi nchumu la vanhu lava onge va mantengu lava nga ni ximusco va ko va ri va ta kume tinjiya va va nyike timali swa ku va ya tirhele tiko mara va lava ku endla swona laha u twaka ku va ri vo khepi yini ku kahle ku ri a va fani na va mantengu a va rhandzi ximusi laha loko va ze va va nyike mali hayi loko va ganyisile u vula ka ku loko va lava ta ku le mithini ta vuya ka wena ni sweswi va ha ta vuya sweswi mara butiphete mhaka leya ka masipala leyi ku tirha ntirho walowo wu fana na business loko i nga tivi tinhlayi i nge pfuki business i ri ranini hi ku loko wo za i hlula hi tinhlayi na loko ri wa na loko ri ya henhla a wu nge voni nchumu vanhu va lavaka masipala lava va nga varhangeli va fambisaka tikota ta timali a va tivi nchumu vanhu valava na ku cinci ya vuya ndzhaku kumba yi vuyi a va tivi nchumu vo tiva ku pambula mali va yi tirhisa swilo leswi va swi xavaku na koho a va swi tivi swilo swa koho ku swi koste mali muni cinci ku vuye mali muni voho ezilongo va xava swilo va ku va tirhi a hi yeni mahlweni munhu yaloye a nga na tinhlayi nhlokweni hi swilo sweswo swa tikanyana swi lava munhu loyi a tivaku tinhlayi ku i yini a tivaku na cinci hi swona ni pholasi kwala ka xona Option Butpet na muhumelerisi kwalani hayi hi pfukini swinene mi vulavula na Eric Malungano kusuka ka N'wametu a Mavele ya timasipala ta hina ta hi feyila swinene ngopfu mehe ni borehole operator kusukusela hi 2017 ku ta fika sweswi a va hi hakeli a va hi nyiki stipend lexi a fanele hi xi kuma va Mopani va tini va Mopani hi May kwala va karhi va gangisela swa tivhoti hi va byela loko ni va byela va ku hi July mi ta va se mi karhi mi hola July se yi hindzini sweswi hi le ka August la ku nghena aka September Butpet timasipala ta hina hayi ti le ku hi feyileni swinene ngopfu inkomu swinene mi ri na Eric Malungano kusuka kwala Mavele New Canada tankeni sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM tlhelo rero ri nga tisiwa hi vayingiseri loko swi ta ka timhaka ta timasipala leti hi vulavula hi toho hi ndlela yeleyo ni tshemba na wehe u ta va u swi twile a va ku yini vayingiseri kambe minkarhi hinkwayo hi ri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM makombandlela 13 timinete ntsena pele awara ya 13 inongora ku Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM hi kume swikombelo swa ku va hi vutisa ka ndzawulo ya rihanyo endzhaku ka ku hi kuma swivilelo hi ku hambanahambana swa vaaki lava va ngeri timhaka leti ta ku va rhwariwa kusuka ka xibedhlele xin'wana va ya ka xibedhlele xin'wana ku ya kuma vutshunguri onge ti famba ti nga fambi kahle hi swivangelo swo hambanahambana leswi va rilaka hi swona leswi hi nga ta bula ha swona nhlekani lowu loko hi bula na mbulavuleri wa ndzawulo eLimpopo tatana Neil Xikwambani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM
no a ya khensa swinene xikwamani loko mi nyike xinkadyani lexi xa ku va hi kota ku bula na n'we timhaka leti ta ku tleketliwa ka vavabyi kusuka ka swibedhlele swin'wana va ya ka swibedhlele swin'wana a Limpopo swi tikomba swi ka swi hlangana na mintlhontlho loko ku ri hi ku leswi vanhu lava va taku na swivilelo leswi ku nga va ku ri leswi hi faneke hi landzelela swoho kumbexana a hi sunguleni kwalani ka ku pfhumba lera ku tleketla vavabyi va suka ka swibedhlele swin'wana va ya ka swibedhlele swin'wana ri ta ri suka kwihi tatana Xikwambani? Inkomu mhaka ya ku tleketliwa ka vavabyi kusuka ka swibedhlele swin'wana va ya tshunguriwa ka swibedhlele swin'wana swi suka eka maendlelo ya matirhelo ya xiyenge xa rihanyo la Afrika-Dzonga ku nga ri Limpopo kumbe leswi hi nga swi vulaka ku gazetiwa ka matirhelo ya swibedhlele. So eka swifundza hinkwaswo swa swa 9 matirhelo wo lawa hi mhaka ku swibedhlele swa kumbe switirhisiwa swa rihanyo swi nyikiwe vutihlamuleri byo hambanahambana kusuka eka tliliniki na matirhelo leswi yi tirhaka swoho health center district hospital level 1 2 swi kutanya then regional hospital tertiary academic center hi ndlela leyi. So a swi koteki ku u nga kuma u nga kuma vukorhokeri bya regional hospital eka health center kumbe eka inana byin'wana bya byona. Mo ni nyika xikombiso ku ya hi gazette ya matirhelo leswaku tliliniki ku va ku ri vaongori lava va tirhaka ngopfu ku diagnose mavabyi lamatsongo ivi va matshungula loko va vona nga ku le henhla ka vo se va rifera to the next level of care loko ku ri na health center kusuhi mhaka ku minkarhi matirhelo leswi nga swona health center ku fanele ku va na dokodela loyi a pfaka a vhakela loko ku swa ku swi lava dokodela va nga ha n'wi yisa health center loko va twa swa ku kumbe ka xibedhlele xa district ku endlela yile so swi famba swi ku tanyatanya so ku kuma ku ri na vuvabyi lebyi nkarhi wun'wana byi kumekaku etliliniki kumbe health center kumbe xibedhlele xa district lexitsongo xo fana na va Khensani Elim sweswo swa kutani Maphusa sweswo swa kutaniwa mara u kumeka ku vutshunguri bya kona swi nga endleka byi va byi ri ntsena emhakweni ku va ku ya hi ku gazetiwa ti-specialist ti kumeka ntsena eka swibedhlele swa region na le ka swibedhlele swa le henhla ka swo ku ya hi matirhelo ndlela yeleyo. Okay kumbexani siku rin'wana hi ta bula hi twa ku xibedhlele loko xi ta va region kumbe xi ta va district kumbe yini ku langutiwa yini kambe i swa siku rin'wana swa swoleswo kambe ke ku na xiphiqo leswaku vavabyi va tekiwa ka swibedhlele ivi va tlhela va fika va nga pfuneki xikombiso mi kuma ku na leswiya swa ku mi fika mi voniwa hi dokodela ku hayi mi ta tlhela mi vuya n'hweti leyi taku a hi nge kumbexana va lava ku ndla vuhandluri ivi va nga ha byi endli dokodela a ku mi ta tlhela mi vuya vhiki n'hweti leyi taku leswi swi twisisekaka ku i va vone swo karhi dokodela kambe laha vavabyi va suka Khensani va suka ka Malamulele va kha va ya Letaba va ta Pietersburg ivi loko va fika va tlhela loko va fika la va byeriwa ku dokodela i ye livini dokodela a nga kona dokodela la xibedhlele ku hambedwe njhani ku ve swilo leswi va swi lo kunguhatiwa? Okay ku na swivangelo swo hambanahambana nyana muhaxi leswi vangaku ti-hiccup ta muxaka wolowo swo tala swa leswi hi tivaku leswi hi tirhanaka na swoho nkarhi yo tala ni ta ringeta ku nyika xikombiso muhaxi xo sungula swi nga endleka namuntlha loko ni ya eNkhensani kumbe ni ri kumbe ni ya eNkhensani va ku no problem leyi u nga na yo yi nga lava ku u voniwa hi dokodela wa muxaka loyi a nga le Letaba kumbe eBankweni ivi va ku vona na Bankweni ku yi ta ku bukela siku ro karhi ivi loko va ku bukela siku leriya madokodela lama hi ku va tirhana na vanhu va nga riferiwa in the main mi kuma va endla leswi va nge i ti-slate ku na Dr. Xikwambana ku na Dr. Mathebula a hi nge no nyika xikombiso hi endlaka vuhandzuri bya marhambu hi vona ku nyika xikombiso so Dr. Mathebula u ta buka vanhu va ye hi wa mune wa ti-29 ni ta endla 5 wa voho and then Xikwambana u ta endla 5 wa voho ivi va foneriwa va byeriwa hi nkarhi ku tana ni ti-29 loko hi ti-29 va khandziya nampundzu loko va fika eLetaba nkarhi wun'wana no nyika xikombiso hi ma 8 o'clock wala u kuma ku nkarhi wun'wana Dr. Xikwambana wa ha ku fona ku ni va byeriwa hi n'wana kumbe a ni pfukangi so ni kuma ku hi mhaka ku slate already xi ri prepared
and a swi koteki ku lowun'wana a nga take over mhaka ku mi kuma ku hlayiwe na nkarhi ya ti-theatre ku bukiwe ti-theatre swo taniya ni khomele nyana swintsongo xikwamani ni khomele ni swintsongo xichinani lexi xa hi kavanyeta lexi sweswo mingiselo munghana lona FM komba ndlela languta nkarhi 20 timinete ntsena ku bela awara ya 13 tatani xikwamani ni khomele ku va ni mi nghene non'wini a kopa swichinani leswi mi nga hi siyela swona swi sale swi cinca ngopfu swi ndzundzulukele reraku loko se swi ku la hi tala a wa ha cinci kambe hambi swi ri tana yini mahlweni a mi kha mi kombisa hi timhaka letiya ta ti-slate na ku buka ti-theatre na minkarhi sweswo swa ku taniya a no nyika xikombiso xexa xa ku mi kuma ku hi mhaka ku xikwamana already se a bukile xilate ene vanhu lava fanele va teka yena nampundzu u hlangana na problem hi ku na vamadokodela nkarhi wun'wana i vanhu ku fana hi va na ti-problems va tirhanaka na tona xo sungula mara ti-complaints ta vanhu va ku tlhela leti hi ti kumaku i vanhu lava mi kuma ku vana ku na ngopfungopfu ka mavabyi yo fana na cancer manxi vanhu lava nga na va fambela ngopfu swibedhlele hikwalaho ka mavabyi ya cancer hi vo lava minkarhi yin'wana tifamily ta vo ti hi fonela ko tala ti kombisela mhaka ku va ya ko tala swi ku taniya and leswi vangiwa na hi xilo xa ku vuvabyi byo fana na cancer byi complex nyana ku tirhela ntsongo xilo xo sungula i mhaka ku nkarhi wun'wana loko byi diagnosiwa bya teka nkarhi kumbe ti-stage kuma ku munhu fana ya laha a nghena laha ku va byi diseasiwa swa endleka loko u fika xibedhlele xa le kaya ka Malamulele va hleketelela ku nga va u ri na cancer ivi va ku hi ta ku rhumela eChilidzini maybe hi mavhiki mambirhi ivi u ya Chilidzini loko u fika Chilidzini va fika va endla leswi va swi endlaku va ku no cancer u nga va u ri na mara hi lava ku tiyisisa mhaka ku a hi koti ku vona swo karhi leswi faneleke swo ku kuma ku maybe fanele ku endla swo fana ti-biopsy na yini laha ku fanele ku tekiwa swin'wana part ya kwala ku nga na cancer ku swi rhumeriwa kwini ePitori swi ya swi ya teka mavhiki ku va mimbuyelo yi vuya loko a hi maybe loko na ha vulavula hi biopsy hi na ti-case ngiwa ku dokodela wa fika a endla biopsy namuntlha maybe a Chilidzini anticipation ya i ku turnaround time i 4 to 6 weeks ivi a ku buka ku tshama u vuya hi ti maybe a ku vuya hi ti 20 ta September thinking ku hi nkarhi lowa biopsy ta va yi vuyile loko u tlhelela hi ti 20 ta September maybe emhankwini ku va a wu ye namuntlha mimbuyelo ya biopsy Pitori a yi si vuyi swi boheka ku va kwini va ku mimbuyelo ya wena a yi si vuya tlhelela kan'we swa ku fana na sweswo swa contributor ku va vanhu va tlhela ekaya xin'wana lexi hi nga tali ku vulavula hi xona hi lexi maxi lexi ni lavaka ku xi humesela hansi i ku loko swi teka mhaka ya vuvabyi ngopfungopfu ka rixaka ra hina ra vantima ka ha ri na ku tumbeta swinene mavabyi leraro ku fana na mavabyi ya cancer i mavabyi lawa ya ha chaviwaku swinene kumbe ya ha ri na stigma na ku chaviwa swinene ya ti-community swi endleka loko munhu lonkulu a kaya o va a khomiwe hi vuvabyi bya cancer maybe a fambela xibedhlele then ku fika lava n'wi byelaku ku laha cancer yi nga fika kona hi ta ha na leswi hi nga xi endlaku hi fanele hi endla leswi va swi lava ku palliative care yo manager pain ntsena ka ha ri leswi nga endlekaka nkarhi wun'wani va va ku hlelela na nkarhi wa ku hanya u kuma ku a swi ku oloveli ku byela va ndyangu wa wena ku ni le ka xiteji xa ku swi nga endleka ni nga hanyi lexiwani loko u ya exibedhlele nkarhi wun'wani va ndyangu va langutela ku u fanele u va u karhi maybe u operatiwa kumbe u ya ka kema vo vona u nga ri ku yeni and u boheka nkarhi wun'wani ku va byela swin'wana ku u nga va ku va swa endleka leswi ya hlangana to ti-case ta muxaka lowu u n'wi byela ku no ni yile nkarhi wun'wani dokodela u te ni vuya rini swa contributa na swona ka tinhlayo ta vanhu lava complainaka ku tela so hi swin'wana swa swilo leswi mi kuma ku hi hlangana na swoho eka complaint ngopfu leswi ku teka vanhu va ku ya ka mara also na issue ya ti-backlogs eka swin'wana swa swilo leswi hi tirhanaka na swona i ntiyiso maxi masikwana lawa khale loko malembe ndzhaku mi ta pfumelana na ku mavabyi yo fana na ti-cancer ku ri mavabyi lama tekiwaku i mavabyi laya khomaka ngopfu vanhu va nhlonge yo karhi a swi nga talanga la ka rixaka ra hi vantima mara sweswi tinhlayo leti voniwaka eswibedhlele swo hi tama vanhu lava khomiwaka hi mavabyi ya cancer ti le henhla swinene leswi nkarhi wun'wana swi contributaka ka swona sweleswo mara xivangelo xin'wana xikulu lexi ni nga hlamusela ku ri ni lava ku tlhela ni xi i ku vuvabyi bya cancer nkarhi wun'wana loko ku khomeni swi nga endleka u expecta ku vhiki leri taka kumbe n'hweti leyi taka ni ta ka chemi kumbe nyaka operation if yi lava operation mara hi mhaka swikhetlekhetle leswi fanele swi endliwa ku tiyisisa ku u kuma vukorhokeri lebyi faneleke a swi olovi a byi straight forward ku fana na loko u khome hi vuvabyi byin'wana lebyi vo ku va diagnose va nga ku nghenisaka ka medication muhaxi lava nga na maxaka lava nga va ku nga ri na kumbe lava byisaka va nga pfumelana na meka swi ku a minkarhi hinkwayo laha swi va ku straight forward okay loko ma ha ri kwala ni kombela mi yingisela nkulukumba loyi xikaloveti nhlaka
ahe Buttpet ni byele ni ntokoto wa n'we mi n'wina mi ri yini timhaka leti ta ku rhwariwa ka vavabyi va yisiwa ka swibedhlele swin'wana Buttpet leswi ni nga hlangana na swona kusuka ka imani ku sungule ku swi notice hi 2022 so 2022 mubyari va fambela swibedhlele ya tliliniki ne le Ankhesani hi laha va fika va nyikiwa tiphilisi kona tiphilisi a va tikuma a va nga byeriwi ku humelela yini then hi vuye hi va yisa ka ti-special doctor ne le ka ti-private clinic then va hi rifela ku hi va tlherisela Nkhensani loko va tlherisela Nkhensani hi fike hi ti 28 ta September last year va rifela ku va ya Lethaba loko va ya Lethaba a va bukeliwe ti 13 ta December ti 13 ta December va yime Lethaba va fika Lethaba va fika va kuma ku a Lethaba va va byela ku Dr. Elivin a nga kona then va va nyika date yintshwa yi ve ti 14 ta February lembe leriwa ti 14 ta February va tlhelelini futhi no va tlhelela hi ti 14 va fike va byeriwa ku va ta foyineliwa no va ni hlamuseta ve ri na doctor va n'wi vonanga ku yo ta munhu a hi siku ta ku ri nese ya kwale Lethaba yi fika va byela ku n'wina tlhelani mi ta foyineliwa 6 February ku fika namuntlha 6 months a hi se kuma call ku huma a xibedhlele xa Lethaba kumbe a Nkhensani a ni swi tivi ku laha a va fi va foyina va ri Nkhensani kumbe va foyina va ri Lethaba na a ni swi tivi sweswo loko muvabyi loyi a ya xibedhlele i yini na n'wina i mhana mina va njhani sweswo a xiyimo xa vona ni nge vuli ku xa tsakisa a xa ha fani no mi komba 40 ya 2022 na sweswiwani mi ta swi vona ku ve le ku tweni ka ku vava na loko va tshameli kwala kaya nkarhi wun'wana swo tshika swi pfuka ku namuntlha ni twa ku vava ni nga swi twisisi ku swi swa ku swi ta suka kwihi nkarhi wun'wana va kombisa ku loko va ku tipfuneni loko va fika xiyindlwanini ku huma ngati mina hi tirhisa xiyindlwana xa goji Buttpet so mina ni munhu wa xinuna loko va ni hlamuseta ni hlwele ku swi tekela nhlokweni nga ku humelela yini mara hi mani mi byela leswi ni swi vulaka ku swi va yingiselini va ta vo sungula ku swi loko ni vuya ntirhweni munhu wo chayisa leti a ni kota ku loko ni va vo va ya xiyindlwanini ni tshamini loko va huma ni tlhela ni ya xiyindlwanini na kha ni nga yi na endla nchumu loko ni fika ni layita le hansi le a ni ta swi vona ku ngati yi kona okay it's fine a hi tshikeni sweswo vuvabyi ku byi ndlisa ku yini kambe xivutiso i ku a xibedhlele leyi va yisiwini hala na hala va ka pfuneki na namuntlha na sweswi a va se foyineriwa ya ve se foyineriwa na sweswi swi na 6 months loko ni hlawela ku sukelisa ti 14 ta February ku fika namuntlha ene swi vula ku mhani ku fika sweswi a mi se swi tiva ku vavabya yini ni nge vuli ku na swi tiva mara ku na swin'wana a va swi tsalini endzhaku ka xiphephani xin'wana ni tiku ni nga kota ku swi boxa moyeni kumbe njhani na a ni tivi na n'wina swi le ka n'wina i swa n'wina na va ndyangu ni nga swi vulavula laha ka xiphephani xa ni nga xi kuma ka leswi a va endleliwe ti-appointment va fike va tsala ku va testiwa na swa pap smear se swi tikomba nga ku va nga kumeke cancer ya xivelekelo if ni nga hoxisi and xin'wana xi ni vavaku ngopfu loko kha va famba va ya Lethaba ku na murhi wun'wana wu xaviwa a pharmacy murhi lowuwani ku va famba va leyi va fanekele va suka va wu tirhisa va wu tirhisa va ri la Nkhensani va byela ku va nga dyi ku va ta tirhisa murhi lowuya murhi lowu mi va xavela mi va yisa la xibedhlele va suka na hola kaya va hi wu xavini before va famba ni vula ku a ni ri lava va ta va byela sweswo hi le xibedhlele ku endleka yini a xibedhlele a wu kumeki murhi lowu a xibedhlele a wu kumeki va vuye na papila ri kombini ku se ku xaviwa murhi lowuya papila ra khoni na rona murhi lowuya ni yeni ya kombela un'wana wa vatirhi so ri ku vula leswiwani ku a ni xavela hi va na staff price vona staff price xa vona xi endla 300 a na ha ri swo ku murhi wu endla mali munhu wo hi woxe ka masiku lama va nga fambela hi wona a Nkhensani hi wu xavini murhi lowu tlhela swi tika swi nga tirhi leswi a va tirhiwa swona sweswiwani ma ri ku na nkateko wa ku tatana xikwambani lava nga koho va mitwa lexi mi vilelaku ngopfu hi xona i yini leswi hi vilelaku hi swona sweswo hi vilela hi rihanyo ra mutswari tatana xikwambani loko ku ri ku na leswi va swi tivaku swi endlekaku xibedhlele kumbe xani loko ku ri ku na solution ya ku kusuka namuntlha sweswi va nga swi twa hi tindleve ta vona swi nga endliwa ku mutswari va tshunguliwa va kuma vutshunguri lebyi nga fanela ni kombela va yi landzelerisa kusuka sweswiwa ku ya mahlweni va yi landzelerisa ende loko vo ka va nga yi landzelerisangi swi vula ku
ta tlhela ni kombela platform hi vuya hi ta vulavula hi yona futhi cause ku na swo tala swi endlekaku a swibedhlele experiences swo tala antiko ni nga nghenisa na leyi va ze va yi twana a kumbexana hi mhaka ku nkarhi wa koho ku wu ni vondzokeli ku sweswi ni fanele ni ya ka tinhlokomhaka ta mahungu kumbexana hi mhaka ku van'wana va yingiserile va ta twa yi nga ri ni mipfalela handle mo ni khomela tani ni sungula ni hundzisa xiyenge lexi xa tinhlokomhaka ta mahungu mi ta yi nghenisa ivi hi ta twa nhlamulo ya tatana Xikwambana inkomo i hafu ku bela awara ya 13 a hi kandziyila la ku chucha tatana Xikwambana la kambe ke hi nga se va chucha a hi hetiseli mingisero mi nyika minete mi nga ha lehisi a hi ngheneni makeni mi ri leswin'we mi nga swi experience hi swihi swin'wana like exibedhlele xa Khensani antiko ku loko munhu a admitiwa na ku dischargiwa va langutise yini mara lexi mina ni xi twisaka sayiti ra mina loko munhu a admitiwa xibedhlele i fanekele a dischargiwa loko a holini ni 2020 na 2022 na 2023 lahlekeliwe hi vanhu lava nga kusuhani na mina swinene a kha va ya Khensani va admitiwa Khensani then loko fika day number 7 leyi va nga admitiwa hi yona va releasiwa va vuya kaya vanhu lavawa loko va vuya kaya kusuka laha ka siku leri va nga dischargiwa hi rona loko ni hlaya vhiki ku ya fika siku leriya rin'wana ra vhiki leriya vanhu lava va vuya va hi siya hinkwavo va lovise sweswiwa va ri tirhisa a ni swi tivi kumbe ku na swo karhi leswi a xibedhlele va swi endlaku va hi tumbetelaku hi nga swi tiviki na lero ni lava ku hundzisiwanyana ka yona ni yi twisisa na mina ni hlamusele ni kota ku yi twisisa kwalani nkarhi ni hava kambe ni la ku twisisa loko mi vula ku loko munhu a dischargiwe wa mintlhanu la landzelaku wa lova bava va love hi 2020 va dischargiwe hi Tuesday loko fika Tuesday na madyambu va vuye va lova ivi ku landza kokwani va ku bebula bava va dischargiwe ku ri Monday loko fika Monday leyi landzelaku va lova ku landza kokwani va beburiwa mhani hi 2020 last year va dischargiwe hi Thursday loko ku fika Thursday leyi va nga dischargiwa yona va lova a ni swi tivi swi endleka njhani swilo leswiwani ku na yini xi endleka kwala xikarhi kumbe loko va discharge vona va va vone swo karhi na va ka va nga swi hlamuleku hina vinyi va vavabyi loko hi ya va teka na no ni mi twi botome ni khensile so danke na inkomo fambisa sweswo na ku tlhelela ka tatana Xikwambana un'wana ni rhumela hungu la tatana Xikwambana i ri ku na n'wana na yena i vule na ndhawu a suka kwini nge vuli la a ta a xibedhlele va ku i na xiphiqo xa mbilu a ta xibedhlele xa Pietersburg i lo za lova a kha a ta va kha va ku hayi no vuya dokodela sweswi va kona vuya vhiki leri tako vuya n'hweti leyi tako vuya rini ku hambedwe leswiwani hinkwaswo tatana Xikwambana loko ni yingisela leswi mi yingisela ka vona na leswi ni nga rhumeriwa hungu hi swo mina no vona xin'we ntsena no vona ndzawulo leyi va ku yi kha yi tsandzeka ku korhokela vaaki kambe n'we mi tirhaka hi swona miri yini inkomo well swi nga va swi vonaka tani hi ku vulavula ntiyiso Mashi ndzawulo leyi tirhela kumbe tindzawulo ta rihanyo misava hinkwayo a ku na leyi nga va ku yi ri perfect leswi ni swi vula hi ku ku na swilo swin'wana leswi swi nga le ku kotekeni ka ndzawulo much as hi pfumela na ku amukela ku na vanhu lava nkarhi wun'wana va hlanganaka na ku tika ku fana na le ku hlamusela ku vangisela va ko van'wana lava nga le ku pfunekeni mara loko ni la ku zuma straight ka ti-issues leti rizaka hi maybe ni nge ni sungula hi leyi ya n'wana hi mhaka ku ti-dynamics ta ko I'm sure a ni lavi ku swi endla nga ku defend mara ti-case ta so ta laveka ku nkarhi wun'wana loko hi ta mo hini va hi swi tiva exactly ku endleke yini hi kota ku hlamusela hi swiheri because nkarhi wun'wana lexi hi xi kumaka i ku nkarhi wun'wana eka ku burisana ngopfungopfu exikarhi ka vatirhi va swa rihanyo ni nga vula hi madokodela kumbe whoever na vavabyi ku va koho ku siyana emuhaxi leswi nkarhi wun'wana swi nga lava ku hi va hi nghenelela ngopfu ka swo ku swi antswisa hi ku loko nkarhi wun'wana ku na loko munhu a ta a fika a tlherisiwa loko nkarhi wun'wana u ya cheka leswi nga va swi tsariwile efayilini u kuma swi hamba loko u kuma specific date u kuma swi hambana leswi hlamuselaka hi next of kin minkarhi yin'wana nasani minkarhi yin'wana u kuma ku ri na ku siyana loko swi ta eka muburisano hi ku katsekanya ka so a ni ta ku maybe ka ya nkulukumba loyi a ni sure ku hi leyi mi nga ni rhumela yoho the other day hi WhatsApp na mi nga ni rhumela tinambara but if yo I have ni zame ku yi hundzisela mahlweni
ku va na contact loko swa ku a yona ni nga kombela ku hi kuma na ti-contact and then va tlhela na va kota ku swi langutisiwa kusuka tifayeleni and then loko ku ri na lexi xi fanekele ku endliwa kumbe lexi a xi fanele xi endliwe kumbe lexi nga endliwa lexi nkarhi wun'wana butani n'wana wa muvabyi a nga xi tivi ka kota ku tekiwa on board no haxa kambe lexi ni nge le ku xi kumeni a ni tivi tatana xikomeni lexi ni nge le xi kumeni ni le ku kumeni ku hi ku vona ka n'wina mi vona onge tindzawulo leti ti vulavurisana kantswa kumbe kenela loko munhu a ta fanele a ta va ku dokodela i ye livini a ha yiseriwa yini masiva swi swa muxaka woluwa ku vulavuriwa kahle ka vulavuriwa va ku dokodela ku na vanhu va nge le kuteni va suka Giyani Mindoko kumbe va suka Giyani sweswo swa ku taniya na ku loko ku ve ku na emergency ya ku a vabyeriwa tanihi sweswi na yanga munhu swi vula ku swilo hinkwaswo swa yima kunene muhaxi loko swi ta ka mhaka ya maburisanelo ni hleketa ku nkarhi wun'wani swi endlaka a swi enelangi ku fana na mhaka ya ku ya livini ku ya hi mehe loko ni fanele ni ya livini na apply yi sayiniwa yi approviwa leswi ni swi endlaku way in advance laha ni va ku ni swi tiva ku kusukela hi ti-1 ta September ku fika hi ti-month ta September ni ta va ni nga ri kona so ku nge bukiwi vanhu lava fanele va pfuna hi mina no nyika xikombiso ku no va ni ri dokodela vanhu loko swi ta mhaka ku loko munhu a nga ri kona swin'wana swi fanele swi yima i mhaka ku nkarhi wun'wana laha hi vulavula hi tidokodela leta ta siku na siku hi vulavula hi vanhu lava va nga na vuswikoti byo hlawuleka lava hi va vulaka ti-specialist ku loko a nga ri kona ku n'wi replace a swi olovi ni vula ku loko hi vulavula hi ti-medical officers nkarhi wun'wana loko un'wana o va a ri na emergency swi nga koteka ku hi kombela un'wana loyi nkarhi wun'wana a ta nghena na madamu ku a nghene laha then laha ta nghena na madamu because va va ri koho available within the pool mara loko swi ta ka mhaka ya a hi nge hi vulavula hi oncologist kumbe loyi a tirhanaka na cancer ni kuma ku laha Pietersburg wun'we na ti-registrars ta 4 so mi kuma ku nkarhi wun'wana loko that one of those a nga ri kona ntirho lowu fanele va wu tirha swi vula ku se wu ta sala wu tirha hi vanharhu hi ndlela yeleyo so lava a fanele va tirha hi wa 4 a ku na kun'wana laha hi nga ya ku hi ya va teka koho so hi swin'wana swa swilo leswi contributaku eka timhaka to telele ku na mhaka ya ku vanhu va ta ya va ta hundza la a Limpopo va ya kamba mi va yisa kwihi a Garankuwa mirini George Mkhari va hundza loko swi te yini hi ku a ni vula ni langute mhaka ya ku mavabyi yo fana na mfukuzani i mavabyi lawa loko i khitlela swi le ku xiyimo xi le ku cinceni loko ri a ma yimi wona se loko ku ri a Limpopo ku na specialist xin'we xi langutaka kusuka Groblersdal Dal xi famba xi xi ya fika Musina ku ri specialist xin'we ivi swi ta fanele ku siku rin'wana a ya livini loko a ya livini swi vula yini swi vula ku n'we mi nga na mavabyi ya lava ya mfukuzani vhetani mi swi tiva ku a ku na nchumu i tatana wa vitana hi swi vulaka swona so muhaxi dynamics timbirhi ti lava ku hlamusela ku swi teka mhaka leyo because a ni lava ku hi nga create impression ya ku nkarhi wun'wana hi le ku tsandzekeni ka ku thola ti-specialist kumbe a hi le ku swi laveni mi ta tsundzuka ku ka malembe mambirhi lama nga hundza hi kombisa ku at some point nga ka hi ri na 3 leta tlhela nyika xikombiso hi oncology ka hi ri na about 3 ya ti-oncologist vambirhi lava hi va produced from within mara hi xifundza lexi xi nga taleriwa hi tindhawu ta le makaya vanhu lava nga le ka demand swinene ku nga ri la Limpopo kumbe la Afrika-Dzonga misava hinkwayo so mi kuma ku swa tika swinene tanihi xifundza xa ku fana na hikuva hi khoma munhu loyi nkarhi wun'wana hi khompitaka na xibedhlele lexi nga le Washington kumbe lexi nga le Sandton kumbe lexi nga le Cape Town leswi ofaraku tindhawu to hambana leti hi nga na tona loko vanhu nkarhi wun'wana hi swi kota ku va yisa vanhu exikolweni va ya dyondzela swo fana na leswi hi va retain for nkarhi loyi hi nga twana na vona loko va heta swo sweleswo va decide ku ya tirhela vo Gauteng va decide ku ya tirhela Australia kumbe London swi tsanatana i vanhu lava nga le ka demand i mhaka yo sungula leyi lavaka ku yi kombisa loko swi teka mhaka ku ya vo George Mkhari hikwalaho ka ku swibedhlele swi nga le Gauteng swi attracta ti-specialist ku antswa ku tlula hikwalaho ka ti-training institutions na vutomi bya xi-urban ku bya xidoroba lebyi vanhu vo tala loko va humelerile va byi lavaka lebyi lavaka hi ti-specialist to tala mi kuma ku va swi kota ku attracta ti-specialist mara challenge i ku ti endla ku he swifundza swa le handle swo fana na va Limpopo Mpumalanga North West ku taniya hi sala hi nga ri na nchumu ivi hi boheka ku languta
eka leswiya. By the way, capacity litsongo leyi nga na yo ya antswa loko hi languta ka swin'wana swa swifundza leswi yelanaka na yena, because kun'wana mi kuma ku na ti-specialist at all va hava. So swi vula ku loko se hi fanele hi lava ku referela Garankuwa, hi compete na vanhu va le Gauteng lava va lavaka tindhawu Garankuwa, hi compete na vanhu va le Mpumalanga na va le North West va le kwinikwini. Leswi endlaku mi kuma ku waiting list ya leswi nga endleka yi tlhela ku tlula ya haleni n'wana. So i ti-dynamics na ti-specialist leti nkarhi wun'wana hi tirhanaka na tona loko swi ta ka mhaka ya mphakelo wa swa rihanyo. By the way ku na nkarhi laha mi kuma ku ti-advertise-iwa tiposo leti ta category to karhi ta ti-specialist ku nga apply na wun'we, probably because i vatsongo ka circulation na ku mhaka ku hi le Limpopo a ku na specialist lexi xi nga lavaka ku ya tirhela Nkowankowa xi tshama Tzaneen kumbe xi tirhela Xilindlini xi tshama Thohoyandou no nyika xikombiso, because hi laha kun'wana hi nga va lavaka kona. Loko a hleketa ku loko mi ya na tshama maybe a nga tirhela Sunning Hill Hospital ni tshama Sandton, swa antswa ni ya tshama le Zanu, ni nga tshama Thohoyandou kumbe Nkowankowa swi fana na taniya hi ndlela yeleyo. So i swiphiqo leswi hi nga na swona leswi nkarhi wun'wana swi va ehandle ka mavoko ya hina. Ku na nkarhi lowu at any time hi nge loko mo va kuma ku rhumeriwa marito ka vanhu lava swi tivaka, loko mo tiva specialist ta muxaka lowu kwini leswi lavaka ntirho hi byeli xi ta thoriwa immediately ku nga ti na munhu na un'we. Ya hi le ka xiyimo xo tika swinene. Hi ta vulavula rini leswiya swa mi nga sungula hi swona, hi ku i nga ri se swi vange swi vulavula leswi mi nga sungula hi swona swa ti-district na yini. Loko mo kuma va fosta mahali eka national, because swi suka swi ri kwahala. In fact tigazeta ti endliwe hi hina swi endliwa at the national level, swi nga lava mi kuma lava nga le henhla ka hina muhaxi. Okay, va nga ti hlamusela ku antswa. Okay, tatani Xikwambani, hi khensini swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina. Siku ra n'wina rivele rinene ku ya mahlweni, hi khensini nkarhi wa n'wina. Inkomu langanile ka vayingiseri. I khensa i tatana Neil Xikwambani va vulavulela ndhawu le rihanyo a Limpopo. Loko ni ku yi vange swi vulavula mhaka leyi i mhaka leya ya leswi va nga sungurisa swona, ni va sungule hi timhaka ta ku na ti-district, ku na ti-regional, ku na ti-tertiary hospital. Swi vange swi vulavula swa ku loko ku ka ku langutiwa swibedhlele ku loko xi va district ku langutiwa yini, loko xi va hi ndlela yaleyo. Se tsala leriwani ri lehile, kambe swin'wana swa leswi ri vulavulaka hi swona ri vulavula hi ku loko mo languta kusuka kusuka ka Matiyana ku ya fika ka Makhuva, loko mo languta matlhelo malama hinkwawo ku ya i ri matsoniwini timhaka ta swibedhlele. Ivi ni languta ku na xibedhlele xa ka Malamulele, ku na xibedhlele xa Khensani, kusuka kwalano ka ha ri xin'wana xibedhlele laha kusuhi. Mi ta za mi ya kuma lexiya xi nga le a Gapane kumbe mi ya kuma lexiya xi nga Phalaburu. Se va ri loko langutiwa miganga leyi xibedhlele xa Malamulele xi tirhelaka yoho, ivi mi languta leswi ku nga na va Fenfelden, ku nga na va Xiluvani, ku nga na va CN, ku nga na va Xikororo, mi kuma ku a swi vulavurisana. Se kambe i swa siku rin'wana swa swoleswo hi nga ta vulavula hi swona hi ndlela yaleyo. Sweswiwani kotara timinete yi nga se ba awara liya ya 14 hi ku tisela nongonoko laha ya mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula, kambe xiphemu lexi xa nongonoko lexi xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi lava va nga te vo sweswiwani va lava ku va seketela xiphemu lexi xa nongonoko va nga National Credit Regulator NCR. So hi yo mhaka hi kha hi bula na tatana Jimmy Golele, bona va lava ku va nga Senior Education and Communication Officer kusuka ka NCR. Hi bula na bona hi mhaka yini ke? Hi bula na bona hi mhaka ku vhiki leri Afrika-Dzonga ku le ku vulavuriweni ngopfu hi timhaka ta timali. A ni tivi ku swi fambelana na 2-pot kumbe 3-pot system ya liya ke ku se ku vulavuriwa hi timhaka ta ku hlayisiwa timhaka ta swa timali. Va ri Money Smart Week South Africa hi ndlela yaleyo. Tatani Golele nhlekani hi mamukereli ka Munghana Lonene FM. Khalanga xitsutsumi xa Munghana Lonene le ka marathon lowu taku ha hi xeweta na vayingiseri va Munghana Lonene. Ene tiyisi le ka masingita 4-in-1 ya ku tsutsumeni, ene loko mo va kona ni mi siyile Golele. Hi ta va hi ri swin'we la ku vona ku ka mina na n'wina na makondo ku ta siva ma. No inkomo timhaka leti mi taku na tona tani NCR timhaka ta Money Smart Week South Africa mi nga hi pfuna ku twisisa ku i yini la? Na kenza Khalanga Money Smart Week South Africa i phumba leri ri nga kona
ri kondleteriwaku hi Department of National Treasury, National Credit Regulator, Financial Sector Conduct Authority na swin'wana swiyenge leswi swi sirhelelaka timfanelo ta vatirhisi no endla financial consumer education yi va kona. Xikongomelonkulu i ku ri lembe na lembe swiyenge leswi ni nga swi hlaya hinkwaswo swa hlangana ivi swi dedicate vhiki ronge ra lembe rero ku va hinkwenu hi yisa mapfhumba ya hina ya swa ku dyondzisa hi swa timali ehenhla, laha hi twananaku hi plana swin'we hi twananaku hi ta endla yini kwihi, ivi sweswo hinkwaswo hi swi veka ka website ya Money Smart Week ku endlela ku vatirhisi na vaakatiko va Afrika-Dzonga va kota ku tiva ku va nga ya kwihi kumbe va nga joyina ti-presentations kwihi eka vhiki rero hi xikongomelo xo yisa dyondzo ya swa timali emahlweni. Hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va hi dyondzisiwa hi timhaka ta matirhiselo ya swa timali? Khalanga mi ta pfumelelana mina ku ri vunyingi bya vaakatiko va Afrika-Dzonga ku na vanhu vo tala lava nga dyondzeka swinene va nga na ti-honors na ti-masters na ti-doctorate, kambe vunyingi bya vona va financially illiterate. Va dyondzekile ka leswi va nga dyondzela swona kambe a swi makeni swa timali swi na ku pfa swi tsandza nkarhi wun'wana. Se swi va swi ri na nkoka ku ri swiyenge leswi swi nga nyikiwa ntirho walowo hi mfumo swi fikisa vukorhokeri byebyo eka vaakatiko hi xikongomelo xo cinca xiyimo. Loko xiyimo xi cincile vaakatiko va twisisa timhaka ta timali Khalanga va kota ku teka swiboho leswi swi nga vupfa etimhakeni ta timali. Ni nga mi nyika xikombiso hi mhaka leyi nga ku tini mi nga yi boxa ya two-pot system. Already loko ku na ku kokelana, van'wani va ri i pfhumba ra kahle, van'wani va ri a hi pfhumba ra kahle. Se swi ta teka munhu loyi byongo bya yena byi nga vupfa etimalini ku va a teka xiboho xa ku ri wa pambula swimalana swa yena kumbe swi tshika kwalaya swi tshama swi kula na. Se hikwalaho hi nge swi na nkoka ku va na dyondzo ya swa timali ku endlela ku vaakatiko va kota ku va kuma ku empoweriwa emiehleketweni loko va fanele va teka ti-decision leti ti katsaka ku tirhisa timali ta vona. Hikuva loko munhu a nga swekiwangi a vupfa kahle i kota ku a endla swiboho leswi swi va ku nkarhi wun'wana swi nga n'wi veki ka xiyimo xa kahle loko swi ta timhakeni swa timali. Mi nge ni mi nyika xikombiso Khalangi, ku va munhu a mi fowunela a mi byela ku ri mi qualify ku kuma loan ya 10,000 a swi bohi ku mi teka loan ya 10,000. Se kambe loko munhu a nga vupfangi loko a nyikiwa offer yaleyo i to yi teka mali yaleyo hambi a nga ri na ntirho na yona, and hambi a swi tiva ku ri already i le ku tikeriweni hi ku hakela swikweleti leswi a nga na swona. Se hi lava ku vanhu va kota ku va ka xiyimo lexi va kota ku tiva ku ri ka nkarhi lowu ni lava xikweleti, ka nkarhi lowu a ni lavi xikweleti, ka nkarhi lowu ni lava xikweleti xa njhani, xikweleti xa kahle kumbe a xikweleti xa kahle. Golele kwalano loko o ya pfuna a swa hi leswaku swi fana na sweswi swa 3-pot kumbe 2-pot system yaleyi yi lo lavuriwa se ya laviwa hambi yi la ku ta na yini a swa ha ngheniwi ka sweswo. Kambe ni khomeleni tani sungula no hundza hela hi ta vuya hi yisa mahlweni ku na lava ku languta tinhlokomhaka leti mi vonaka onge ku ta vulavuriwa ngopfu hi tona ka Money Smart Week leyi hi ndlela yaleyo. Kambe ni khomeleni tani Golele. A hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mingiselo Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi ri na nkulukumba Jimmy Golele kusuka ka National Credit Regulator tanihi Senior Education and Communication Officer hi ka hi bula hi timhaka ta Money Smart Week South Africa hi ndlela leyi vhiki leri kongomisiwa ka timhaka ta ku va hi phaphama loko swi ta ka timhaka ta swa timali eAfrika-Dzonga hi ndlela yoleyo. Hambiswiritano mingiselo Munghana Lonene FM a hi yini mahlweni hi bula na vona tatana Golele. Golele a hi yiseni mahlweni ni le ku languteni ka ku loko ku ri vhiki ra muxaka lowuwani ku na vanhu vo karhi lava mi nge mi langutane na vona na ko ku na tinhlokomhaka kusuka ka leswi mi swi vitanaka theme ku ya ka tinhlokomhaka leti ku vulavuriwaka hi to. Ni khentsile Khalanga. Indeed program leyiwani kumbe campaign leyi tanihileswi mali yi tirhisiwaka hi munhu un'wana na un'wana Khalanga, whether munhu i lontsongo wa tirha a nga tirhi, n'wana wa xikolo mukhegula mukhalabya i wa ntima i wo tshuka wa yi tirhisa mali. Lero pfhumba leri ri kongomisiwe ka muakatiko un'wana na un'wana wa Afrika-Dzonga loyi a nga na tindleve ta ku yingisa. Tinhlokomhaka leti hi nga ta va kha hi ti langutisile nhlokomhaka nkulu ya hina i protect your money, secure your future. Leswi hi nga swi vulaka ku sirhelela mali ya wena u tiyisisa vumundzuku bya wena. Se ehansi ka nhlokomhaka yaleyo hi ta va hi languta tithopiki leti fanaka na timfanelo na vutihlamuleri bya vatirhisi na timhakeni ta swa timali, mhaka ya ku budgeta, ku lawula swikweleti
ku lulamisela ku ya aka penceni kumbe planning for retirement, ku xava yindlu kumbe ku xava movha hi xikweleti, timhaka ta ndzindzakhombo, ti-insurance hi ku hambanahambana ka tona, timhaka ta ti-tax, timhaka ta ku va vanhu va veka mali and va tlhela va investa hikuva ku na ku hambana khalanga ka ku saver na ku investa. Se swiyenge leswi dilaka hi mhaka ya ku saver na ku investa swi va kha swi tlhantlha tinhlokomhaka teto ku ri vayingiseri va kota ku tiva ku ri loko munhu a saver loko a endla njhani, loko a investa loko a endla njhani. Ku identifya ti-scams, khalanga mi ta pfumelana na mina na vayingiseri va Munghana Lonene leswaku hi le ka minkarhi leyi vanhu va rhobiwaku left, right and center. Mi kuma swimesejana swi mi byela ku mi wine yini, endlani yini, mi ta kuma yini, mi ti kuma mi dyiwe mali. Ku nga ri khale ku nghene fashion khalanga ya ku ri va ka mhani va rhobiwa leswi vulaku ti-romance scams. Munhu a ta endla nga ku wa ku rhandza kasi i tele ku ta teka swipenani swa wena swa makumu, a ku tshikisa na ntirho, i teka swipencenani swa wena, a teka hinkwaswo a baleka na swona. I nkarhi wa ka SARS va endle tax filing season ya ka SARS yi sungurile, vanhu va kuma swimesejana swi ku heta ku claimela mali ka SARS ta endla yini, hakanyingi vo tala va sala va vavisekile va karhi va tshutela va gume misava khalanga. Swi nga fambangi kahle swilo. Se hi ta va hi ri na ti-topic leti nga ta va kha ti address swilo swa ku fana na sweswo. Se mi nge ni kombisa ku ri pfhumba leri a ri endliwi hi NCR ntsena, that's why mi ka topic ta ku ti hambanile. Mi nga hlamala ku tax na NCR swi hlangana kwihi, retirement na NCR swi hlangana kwihi. Hi na tikhampani na ti-individuals to fika 72 lava va nga tiyimisela ku hoxa xandla eka pfhumba leri. Se loko swi vula ku vhiki kumbexana a hi fanele hi sungule hi swona tatani Golele ku vhiki leriwani hi vulavulaka hi rona ri sungurile ra hata hi ku namuntlha se wa vunharhu. Vhiki leri se ri sungurile khalanga, hi ti pimele vhiki ra kusuka hi ti 26, ri sungule hi mvula leyi humaka ka yena ku nga ti 26 ta August ku ya fika hi ti 1 ta September. Se mara mi nge ni kombisa khalanga ku ri timhaka leti ta ku endla dyondzo ya timali a to sungula tlhe ti helela kwala ka vhiki leri ti tshama ti ri kona minkarhi hinkwayo, kambe ku na vhiki leri hi va ku hi ti dedicatele ka rona. Ni nga mi nyika xikombiso ku ri hi ti 1 ta December i HIV and AIDS day ne, kambe a swi vuli ku ri minkarhi leyin'wana hi June, hi July, hi May a ku vulavuriwi hi yona. Se swi fana na hina lembe hinkwaro hi va kha hi vulavula hi swona, kambe leriwani vhiki hi laha hi yisaka mapfhumba ya hina eka hi veka ka gear number 5 loko ku va ku ri movha. Valava mi va twa ku mingiselo Munghana Lonene FM nkulukumba Jimmy Golele lava hi bulaka na vona kusuka ka NCR va kha va hi kombisa hi mapfhumba lama va nge le ka wo tani hi xiyenge va tirhisanaka na tikhampani to hambanahambana, van'wamabindzu hi ku hambanahambana ka vona lava nga kotaka ku dyondzisa na ku letela vaaki mayelana na timhaka ta ku tirhisa macheleni hi ndlela yaleyo. Ni twa va kha va tshana mhaka yin'wana hi nga vulavula ngopfu hi yona laha tatani Golele, timhaka tetiya ta miri n'wina mi ti thiye vito miri i romance scam, hi vulavule hi tona laha na un'wana wa maseve wa mina a hetela na hete sweswi hundze misaveni, moya wa yehe etlele hi ku rhula hi bula hi kha hi ringeta ku khutaza vamhani ku va hambana na swona swilo swa ti-romance scam. Hayi swi tikomba swi kha swi tsandza mani, kambe swa tsakisa hi ku ka ha ri na vanhu lava ha yaka mahlweni va tiyisisa na ku vona leswaku ku lwisaniwa na swona ku endla leswaku vamhani va hina na valava va kumekaka va kha va wela ka switlhakani leswi swi va tekelaka timali va kota ku swi papalata. Kambe ke a hi languteni leswi mi nga na tikhampani to tala hi loyi mi yingiselele ku hi yingiseleni namuntlha wa swi tsakela ku nga se fika sonta a va nghenini ka yin'wana ya minongonoko ya n'wehe, endlisa kuyini? Vayingiseri lava nga na ku tsakela ku tiva ku ri swi fambisa ku yini swa ka Money Smart Week hi va hlohlotela ku ri a va yi aka website ya Money Smart Week ku nga www.mswsa.co.za kumbe va landzelela Money Smart Week aka Facebook, aka X, aka LinkedIn, aka YouTube laha va nga ta kuma vuxokoxoko bya ku ri ku ta va ku ri na mapfhumba ya muxaka muni kwihi. Hi na mapfhumba ya ku hambanahambana khalanga, hi na ti-workshop ta face to face, hi na ti-workshop ta virtual. Ni vulavula na n'wina hi heta ku huma ka workshop leyi a yi nga sungula hi 10 o'clock yi hela hi 12 o'clock leyi a yi addressa money management and debt counseling. Hi na mapfhumba ka social media, hi na mapfhumba ka swiyanimoya ku fana swi nga ku swi endleni mina na n'wina, hi na mapfhumba aka ti-television,
hi na ti-article leti nga ta tsariwa hi vatsari vo hambanahambana lava va fambisaka timhaka ta swa timali se vayingiseri va nga kota ku kuma vuxokoxoko ka tiplatform teto kambe a va yi ka mssa.co.za ku kuma vuxokoxoko hi vunyingi. kambe ke a hi tseleni golele hi swihi leswi mi nga mfambi mi nga swi vulangi loko a mi nyike nkarhi tanihi NCR ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku ka vhiki leri ku na ku langutela kukulu ka sikunkulu 1 Ndzati siku ro sungula laha mapoto lama ma vonaka ku ma kha ma pfuleka ku hi swihi leswi mi n'wina tanihi NCR n'wina mi hi pfunaka ku va hi dyondza matirhiselo ya nene ya swa timali mi nge a mfambi mi nga swi vulangi loko hi kha hi bula na n'wina laha nhlekani lowu. Hi xihatla lexikulu kumba khalanga ni la ku tsundzuxa vayingiseri va Munghana Lonene FM leswaku ri xo sungula a hi ringeteni ku antswisa matwisiselo ya hina ya swa timali ku heta kota ku endla swiboho leswi nga vupfa ehenhleni ka timali leti hi ti tirhelaka ku vava. Xa vumbirhi loko hi ta ka mhaka ya mapoto lama hi nga langutana na wona a hi ringeteni ku twisisa hi vuenti ku ri xana hi swihi leswi swi nga ta hi pfuna ngopfu ka ku va hi pambula na ku va hi tshika leswi nga neka poto swi chuva swi vupfa hi ya swi kuma se swi hlayeli nyana endzhaku ka masiku nyana. Xo hetelela ni ta vulavula ni kombisa ku ri etimhakeni ta swikweleti a hi tirhiseni xikweleti hi vukheta hikuva loko xikweleti hi nga tirhisi hi vukheta xi na khombo ra ku ri xi nga hi onhela vutomi xi nga nyaka pfarisa vutomi bya hina. Xikweleti ta pfuna loko xi kahle kambe loko xi nga tirhisiwi kahle xa swi kota ku nyaka pfarisa vutomi ni kensile kala. Mi vula ku golele loko sweswi n'wina mi kha mi tirha kwale ka NCR mi ri na vatirhikulobye loko moze mi ta fonela mina ni nga hala ka Munghana Lonene mi ku hi khalanga a wu ni lombinyana 200 swi vula ku ni hetile hala ka NCR hinkwako swi vula sweswo khalanga ela ni hetanga ka NCR ntsena ni heti na le ka maxaka na vamakhelwani na vamakwenu swi sungula kwalaho phela i sungula lomba ka makwenu nga n'wi tlheriseli i lomba ka makhelwani nga n'wi tlheriseli i lomba ka colleague nga yi tlheriseli i lomba bank nga tlherisi se i hetelela ka machonisa i khandziya kamela. ne mi twile golele ni khenseni nkarhi wa n'wina. Kensa mina khalanga hi kensa na vayingiseri va MLFM. Inkomba lava hi bula na vona hi nkulukumba Jimmy Golele va suka ka National Credit Regulator NCR tanihi Senior Education and Communication Officer va hi nyika xifaniso xa timhaka ta Money Smart Week South Africa 2024 xiphemu xexo a xi tisiwa hi va NCR mara siku lerinene nongonoko lowu a humerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa ya mina ni khalanga Pat Mathebula dzuma ra mina i nongonoko lowu landzelaka kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu ya misava lawa ya landzelaka na Sesi Lillian Hlavangwani ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka hi leyi